mikir puasa ya, aduh. Ya, parem deh. Aduh, aing kudu kuat. Soalnya kalau jam 3 satik deh ya. Aduh, kurangnya per maghrib. Wah, gak ada yang biasa, aduh. Setan di puasa. Bangsa dengan. Goblok. Untuk teka sundut sudut aing. Setan sia. Atisnya goblok, ini puasa. Dege, tahu. Ai. Punya bulan puasa. Tapi yang tetep kesel ke budak teh hiji. Lebok sia, akan ke sia. Setan malah haledek. Lebok tas sia lebok. Sia malah sesiran, Lina merasa bersalah sia. Akan takut ya. Copocin kuisnya serangan. Setan jasa budak. Kumahnya yuk. Kamari baca cet digebugan. Mani ka rumah sakit ya nah. Ai apa aku kudu minta maafnya kanya nanya. Sebenarnya sih kudu minta maaf orang sebagai manusia, orang kudu minta maaf lamun orang bersalah. Wah, aing kudu ngajakan budak ieu nu kamari ngegebugan yeuh. Kudu minta maaf kanya nak. Buk sia. Aduh, makana ulah bolong-bolong tak puasa. Malah ngerokok di gang leutik. Aduh, ampun aing mah. Udah zaman ayeuna. Tapi aing bingung ieu neangan budak bulan puasa kieu pasti malolor gawe na malolor bae. Ai. Kunaon nu serangan? Naon nya ke tarang aing. Disarwakeun jeung bola aing. Panas teh nya. Banget sih ya. Ih, disuruhkeun jeung bool tarang aing. Sia ngomong serangan ke cuma edan. Amun aya masalah cerita ke aing. Aya mangkana eta aing keur mikiran. Eta kamari pendahan situ digebugan eta asup ka rumah sakit ya. Ai, nu bener sia. Ai. Berarti urang kudu nyelatkeun. Banget sih anjan modar batur daglog bae salatkeun bae. Sugan be lewat. Terus ieu kumakel. Aing merasa bersalah jasa yeuh. Hayu urang minta maaf. Tadi anu ku aing dipikiran mangkana aing ngomong sorangan ge Irfan. Ya enggeus, ayeuna urang neangan budak. Urang rencanakeun urang minta maaf sia ka nyana. Kebesingna nyana paeh doang. Kemun paeh urang diteangan hiji-hiji sia. Ih, bu amat aing. Satu hayu, nangan budak urang minta maaf ka nyana. Atuh geus hayu. Hayu, penting sia. Ih, paeh mah urang kaburu minta maaf. Kemana ya orang? Aing gitu ya, kemana na boy udah. Malolor bae bulan puasa mah. Wih, tuh, itu sakar molor. Tah, anu jadi budak teh ya. Budak. Ajakan dah minta maafnya nah yuk. Woi, hudang. Mau kok koprak tuh. Oh, nya. Hodang. Geus buka. Guys buka ada na cenah. Berenya pan, berenya ho. Selain ngudang ngendi tadi tuh. Woi, ayo orang ke ditu, orang ke eta. Ya, orang minta maaf. Lu bener sih can buka. Tadi suara bedug kadang iku aing. Bedug cenah, suara bedug cenah pan. Goblok. Males aing ngomong gini belum mah budak. Iya diperlukan cara lain untuk berbicara dengannya Irfan. Bagaimana tuh caranya? Oh, cerita eta. Cerita naon, cerita Luar naon. biasa, ai paruasa mas ya. Puasa mah puasa bulan puasa aja. Imah, ikir lalu sih ke puasa. Makanya ulah nyin kesal bae sia. Hah? Kusa minggu batal. Kudu mayar angkehna sia. Itu puasa mah. Kudu mayar. Sanu jebol. Nyau. Heh. Eta kena. Kusi piringnya lah. Pusing aing. Nah, aing boga ide.
Bisa maca kan sih, bisa maca. Oh, udah ngomong ke eta sih ya. Kamu kenal. Oh, Ya, ya. bagus satu. Yeset. Ya. Ta baca ta. Hansip Yaya di rumah sakit. Hah, lu bener sih ya? Susah. Aing masih ngejawab. Ah. Ta. Oh, ayo tuh, orang minta maaf. Hayo. Gara-gara orang oh. Yang digebukan nih asup rumah sakit. Tak, karek nyambung. Hah, si mal ilu. Kudu ilu sia. Sia ngagebukan paling parah ge. Ya, panjang mau sana. Parah. Semua, langsung tarik bagus sih lah. Ayo. Sukun kahau wing. Oh, Ing, dimaafkan ku aing ge. Ja emang eta masalah aing, aingna kurang profesional. Korban HS meureun tah. Jadi makanya jadi aya maling. Aing minta maaf lah selama aing kemari jaga. Loba salahna. Oh, sip. Sigi asup rumah sakit gara-gara aing jeung warga. Aing hampura bae masih. Tanya udah warga mah rasa bersalah apa henteu? Kajen Ing, ja emang atuh ge salah aing oge. Emang atuh mah tuguran bagi aing beneran, makana aing ampe asup ke rumah sakit ge. Ajen lah, yang penting mah aing ana ngesehat deui ye. Kayak meureun aing jaga deui. Aing gimana toh ing? Biasa jeung siapaan? Ih, meneknya teh. Lebaran mikiran beli baju. Astagfirullah. Baju rombeng hakanan Gusti Habek. Kan mikiran baju sih. Hampura bae lah. Mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, Kel. Toing, Kel. Ayo. Heh, sen ngagebugan haya dinya. Ulah, sen ke rumah sakit. Ih, selalu udah kegebukan sih, Kel. Henteu. Iya dok lah diuk, ngantung gitu. Enggeus lah mikiran baju lebaran bae. Ih, lain tanya cager apa henteu sia mah. Ih, aing ge can beli baju. Pinjol di mana-mana aing. Ah, males ngadengin aing. Nah, di tadi aing mah. Woi, ya. Iya, aing nanti minta maaf ya kabehan. Nah, itu. Oh, sebenarnya mah. Aing gigi minta maaf. Ih, kan sia mah malah minta buah sih. Buah-buah naon sih? Ih, goblok. Karena orang mere. Si adek minta maaf non Kel. Iya, aing jeung Irfan jeung Komeng, aing minta maaf ke sia gara-gara kamari ngagebugan sia. Untuk minta maaf gitu. Aing ngomong minta maaf setan. Oh, ku aing geus maafkeun lo. Aing ge minta maaf ya selama aing jadi security kemarin tah. Belum kasus. Loba salahna nya. Pan, Tenang. Berapa di rumah sakit? buku aing di rumah sakit. Genep bulan koma aing. Bagus eta, berarti berkah rumah sakit. Goblok ya. Bagus. Bager jasa beredang rumah. Bagus. Notif. Biasanya. Nah, atuh Udah gandeng. Calo. Di mana tuh rumah sakit? Curut. Lo, Kel, ajakan bukber kawan-kawanmu. Hayo. Tuh. Ini kan bukber. Kamu gratis. Ke rumah sakit, telepon. Sapa rumah sakit Bang geus lewat. Ayeuna urang meriahkan suasana bulan Ramadan dengan berbuka puasa. Ayo. Urang geus saling memaafkan kan? Ayo geus adang. Dimaafkan ku aing. Ayo. Yang penting dahar gratis. Nah, saya nyana Sherlock ya Sherlock. Ayo tuh. Emang di mana rumah sakit tuh? Aing geus lapar ya. Di itu. Emang ini bisa Sherlock? Rumah sakitnya di mana emang? Rumah sakit bukber bangke. Ih, mana sih ini anak-anak? Chatting bilangnya iya doang. Gua udah masak. Mana sih? Ya bener nih orang udah mau maghrib juga nggak dateng. Aing dengarkan Tadi sama di PS di mana nu aya lawangan? Mau. Iya lu dia. Sampah deh. Oh itu lebah itu mah esan. Kan security-an sih rumah sakit. Ayo, semua. Ayo semula. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dari tadi ditungguin. Dari tadi ditungguin. Yuk. Jadi
Ayo make jolain jelma gering. Siap. Pusing aing. Bukber komen. Bukber teh. Ieu mah bukber. Bukber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berarti kita akan sapa depan.